Kani kedai ko All India Radio Shillong ko kubor ban puledo Richmond Karluki. Kimat bakong san jong ko kubor Madagascar. Katanat korbarri ke sarkar pedeng kala penmi iki jing batha bathamai ha ka baydai bar ka jing ple sho iki kam gi jam ha ki jaka bam dai ki containment zone. Ha Meghalaya saufulai ngot ki breu kli othamai ka jing pang COVID-19. U Menteri Rang Ba ka jala Meghalaya ulalit jingo e ka shnong soyong ban kmi iki kam bahap apo ka jal Jivan Mission. But Presiden Kari ulai ki khusnam boper ha ka jing rakhe ya ka National Sports Day. Ka khubor ka babnia. Ka tanat korbarri ka sarkar pedeng hnen ka sngi ka lapan mi iki jing batha bathamai ha ka bedai bat ka jing ple sho ki kam ki jam ha ki jaka bam de ki containment zone. Kani ka jing ple sho ha ka wat ka basaw ne ka unlock 4 kan tre kam na do ka shitrik unai lor banwan. Ya ki rel metro on sha banyat na do ka nyau trek unai banwan. Ya ki kendon ban bot ne ki standard operating procedure SOP on sepen mi. Ya ki weki jingalang hak emlang salang ke sports ki kam penbernya ki kam niam ki kam san perthai bat ki weki on sha shwa tang haru shispa angut nado ka arpu terek ubenai banwan rengkat bat ki jing batha banada naga jing pang COVID-19 hendrai ki school ki college ki jaka pule bat ki jaka ai coaching on khang shwa on khang shu ya kalet kawan ki briau bat ka jingket ikimar nako be ke jela shaka weipat ka tanat korbarri kala batha ke jela ba kimdai ban penjari ya ka lockdown ha kinu ki jaka ki bamdai ki containment zone ha Meghalaya sa safulai ngut ki briau kalio thamai ka jing pang COVID-19 badda kini ka jing don ki badang don ke jing pang hadu manta kalong si hajar arspa lai pu prangut nyongut ki briau ki lakot nen kasngi bad ka jingdon ki balakot baro kalong si hajar lai pusan ngut u DHS MI u Dr. Amanwar ulayatho ba nakine ke beliau thamai ke jingpang nen kasngi arbun rengut ki dei naga district East Khasi Hills arngut naga district South Garo Hills bad khat sangut naga district West Garo Hills na kini ke badang don ke jingpang hadu menta ke ba khambun ki dei naga district East Khasi Hills ke badan praspa khandai pongut bot sa naga district West Garo Hills ke badan chispa lai pendrungut ka jingdan ke bala khalat naga jingpang ha ke jela hadu menta kalong shipongut ha Assam ha ki arpsau kan tatam balalet leyo kubor ba 8,000 sanspa anru pongut ki breu kaliyo thamai ke jingpang COVID-19 kat ba 1,000 nyospa anru pulai ngut kilalat na ki hospital nen kasngi ki badang don ngene ke jingpang hado manta Assam kilong kumba arpo hajar ngut ha Mizoram amsham ladan bayo thamai ke jingpang COVID-19 nen kasngi ki badang don pat ngene ke jingpang ha ke jala Mizoram kilong sauspa prap kundai ngut ha Nagaland sapun rengut ki breu keliyo thamai kene ke jingpang nen kasngi kat basan phongut kilakot ki badang don kene ke jingpang hadu menta ha ke jala Nagaland kilong khandai spa arpsan ngut kat ba ki bala khlano kilong prangut ha Manipur shispa khat nyongut ki breu keliyo thamai kene ke jingpang nen kasngi kat ba weu breu ba nyu pu prasnam karta ubana ke district Imphal East ula khlano na ke jingpang COVID-19 ubala don luparu yaki weki jing shtam ha kamet nakini ke biyo thamai ke jingpang ha ke jela Manipur prapulai ngot kimdai ke balawan jingwan na shabar ke jela bala suba bakle bet na ki weki breu ha ke emlang salang ki badang don ke jingpang hadu menta ha ke jela Manipur kilong 1,000 news pa sapun rengut bat ki bala klat ki don arpu prangut ha Tripura sauspa sapulai ngot ki breu kliyo thamai ya ke jingpang nen kasngi ki bala klat ki dan kendai pusaungut bat ki badang dan hadu mentai kene ke jingpang kilong lai hajar nyospa arp kundai ngut ka jingdan ki bala kot na ke jingpang COVID-19 hakari kala khamkeu bat menta kala poi nyopun riu poin sau nyo na kisispa ha ki arpusau kenta tambalalet nrupsan hajar san pongut ki breu kila kot na kene ke jingpang bat laplat yaki na ki hospital bat ki weki jaka sumar ka jingdon ki bala klat ru kladuna bha bat menta kalong iwei point pra iwei na kispa ya kanele thod o menteri katnat ka kot ka khya ka sarkar pedeng o Dr. Harsh Vardhan nen kasngi haba penya ya ka jinge kendo ka ba arpo jeng ka kunhun ki menteri ka bakhmi ka jingpang COVID-19 bat kane ka jinge lang kalalong ha New Delhi u Menteri Rang Ba ke jela Meghalaya u Conrad Kongkal Sangma nen kasngi ulalit jingo e kashnong soyong ha ke district East Khasi Hills ban kmi iki kam ki badang yat jong katanat PHE ki bahap apo ka jal Jivan Mission balasenran lang do MLA kathan u badairu u Menteri katanat PHE u ba samlen malnyang
Menteri Rangba rangkat berkihak ketenat PHE ke lalit jengok ya kilong yang bani iya ke jing penteri kam ya ke Jal Jivan Mission hakatan. Menteri Rangba oleh keren bat kibriau ki badai hok bani ojing mentoy. Kajing pun ki pipe kala pensuk bah ya kinong snong menta namar kam long ko memenshua ha ka ba ki haban letong na ki telong ki bakam jingai. Haba penpau ke jing sngohon halor ke jingya caprang kakam Menteri Rangba ula penpau ke jing kermen ba ke jela kan sala ban poi syakatong ban penpoi haman lagi tliu yeng hakitan nong kendong ke jela kada ke senam arhajar apuar. Ka sorkar kada ni katong ban penpoi sya arlak terli kilong yeng ha ke senam pisah tengkah ke bamenta. Ka Jal Jivan Mission kadai ke projek balabay da katanat Jal Shakti jong sorkar pedeng ka batemu ban penpoi ke ka bakuot syakitan nong kendong. Menteri Rangba ulalit jengok aru jing penteri ya ke Greater Shillong Water Supply Scheme hamau plang bat uleh keren bat ki hek jong kani katanat. Kani ke kubor kawan Syapi nak All India Radio Shillong. Presiden Kari Ramnath Kovind nen kesngi ulai ki kusnam National Sports but Adventure Awards arhajar arpau ha ke jing rakhe ke National Sports Day. Presiden ulai ya kini ki kusnam leng bakilat nak internet namar jong ke jinglen shop ka klam COVID-19. Kikusnam balai ki kentup ya ke Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, Arjuna Award, Dronacharya Award, Dhanchyan Award, Tenzing Norgay National Adventure Award, bat ka Rashtriya Khel Protsahan Puraskar. Kibabon kinong yelekai nagari kili opdiang ya kini kikusnam. Habakren ha ke jing ai kusnam Presiden ulong ba ke jing le abha ha ke sports kam dei tang ke jingkit kli jok sorkar. Henrei la bane shimbanta da baro. Menteri Ketenat Sports Kiren Rijiju bat kiwe ki he kle don lang ha ke jingalang belapenlong ha Vigyan Bhavan ha New Delhi. Kinong yo kusnam ru kle shimbanta na lagi jong ki jela. Ka sorkar Meghalaya nen kesngi kala pendan buram ya ke jinnok senyang bakrau ki riwel akai sports na ke jela ha ke jingrakhe ya ke National Sports Day. La penlong ya ke program bekerpang ha Yojana Bhavan ha Secretariat ha Shillong. Ya kinong ilakai sports la penan buram da Menteri Ketenat Sports ka jela uba bantai dor lengdo. La ais ngubahaya ki de pisa ba march hajar tengka ki bawan nakilan ilakai football, martial arts but athletics. Menteri ula kular ba sorkar kan kersyan ya kini kinong ilakai sports. Ya ki coach ru la pendan buram henen kesngi. Menteri Rangbado Kari Narendra Modi unia sami kisembok perkat jongu bat kibriau hakari bat syabari rukumjo ke program Man Ki Baat leng bag All India Radio menta ke step ke por katwe baje. Kani kandai kesien bah nrupupra ba Menteri Rangbado on ai jingkran hakani ke program ba shisenship nai leng bag radio. Onla aban yo ekene na baro ki network ka All India Radio bat Doordarshan na ke website News on AIR na ki YouTube channel jong All India Radio DD News ka office Menteri Rangbado bat jong ketenat information bat broadcasting. Mari adap keren Menteri Rangbado ka ketin Hindi on pensngau sei ki jingkran balapan kela syaki weki weipat kijat ketin. Menteri Rangbado Kari Narendra Modi uloong bakarep karyang kadan ni kabenta bakrau banok senyang caka atba nirbhar Bharat Abhiyan bat kajing syania ahalade ha ka kamrep katmu ban penlong ikinong rep kinong penmi yakimar bat kinong seng kam lajong. Habakren hadian kajing play ka college bat kijing te jong ka Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University ha Jhansi lengba ka video conference nen kesngi Menteri Rangbado uloong ba kajing biang nalade ha karep karyang kamdai tek tang ya kabam hendrai ka de kajing biang nalade jong ka yo ka kot baro kawai ha ka shnong. Bat kato ko kubor kalakot akan nega step kabala Wan Syapi nak All India Radio Shillong. Haka por prabajeng ne so baga Delhi Station nak benta ka kubor haka ketin Hindi, kaban bot ka kubor haka ketin Pareng haka por prashiteng. Ngipin kan mawi pi kinong sngap bah ka por kandai baje menta ka step pinyo ka kubor na katan stelam mingi haka ketin Pareng nak nega station. Sngop haban up menta ki kubor na Delhi, kapor menta kala janda partat praduna san minute.